Kaseng United Democratic Party hakan riu terik nailar hajar husau kalalum ya gajingelang joka Central Executive Committee banyakran halor ka mat bapher jangka parti. Habai kran sekilat pathai kubor hadian kajingelang Presiden ka UDP Shri Medba Lengdo ulaong bakani kajingelang layat teryatai halor kajing penkre na kabenta ke election MDC ka Bansawan. Nalor ke MDC election ka parti kelasyong perkadru na kabenta ka MLA by election ha Gambergri constituency. Na endorsement nasi katung ke egalai election nado bagi yakun ke MP election bangi ni dan lengkap bakadang sebul ke jingkeran ruh nak yang bunga nak yang presiden dan HSP biru bahkan ni ke jingkeran kakam di kota MP election mulai wat adin ke MP election wat MP election jika ada kadang kadang kumbang ada Mereka rutin si ke bagi dengan rumah kapor, nak kawai ke pos kawai ke pos, kawai di dekat kita di parti, kibun ki isu kibun ki gamma ke state level, district level, social level, satu level, parti kata. So kadang rutin meeting masih, ya kadang meeting masih ni olah ini kan aku beri baca. Campur ini nak report ke isu tim ke ada kerja yang kali ke dokumen sekujungi yang kali ke MP election terhadap apa nak kalian jungi kumka parti ini sebelah ya kapan poin sekatau nang tangi lekan aku beri pada jemput kret nak bentar kali ke MDC election normal ini parti ada lalu kan macam tu mah nak kalian parti semua di ada yang kawan penkret ya ke parti constituency level, district level mat bang identify no yang candidate kita nalor kita ki bang ada lupa dan tunjuki kepada elected member kepada parti MDC kita tunjuki bang ni ada ya dan kecil keren mat kami ini candidate lagi dan bagi constituency kita katu kan jadi kita buat lagi kali ni. Dia kata kalau nampak susu pilih kan dua kebiri buat ke by election juga kami gede. Dia kebiri buat ni sini berapa pilih ke jing perkat nak kalian jom ke level jom ke district government sekolah. Mungkin mission perkat 8 pon sudah dengan pemahaman by election ambil hadir ba saling sama pada MLA nanti job nak MP election entah dari MP jadi ini dalam kacingnya subjek ke bahasa Inggeris berapa di sulam nak kalian juga isi pada kali berkelan no jom di lead general card senior member juga parti atau juga baru elected member boleh MDC nak kasih lah konstitusi kita cenderung ini yang berubah apa dia ubah kipai kamu juga di tam kita ini dia tu jengkeli kalau handu mentah nak terkadang yunarai mengenai segi paipa bangkanek gigi paipa bangkeli paipa teh kita dan ke jengkeno ini mengidon hak MDA tu kalau ngete dekat bak BJP bak NPP bak bomlong begitu bak dia hendaknya kok kenal bana aja kat tu aja apply idon dekat bak NPP ke BJP tu kada mah kali MDA wan bak nak kalian jomi BJP ngete dekat dia tu pun dan tanggung ki MDA dan lele election mijok lu kat amut mah kabang ki paipa ihun dia kalau komplikan juni kumki MLA hak tu kopua abang idon dekat bat ke MDA 1 kepada ke BJP NPP HSPDP ke dalam minta bat ki parti PDF parti independen dan mereka itu penengok ini mengenai batai miswa di saya ini batang apa sistem 4 don ki paipa pada ki don ke jenis suatu bakala imat don ke jenis suatu bakala ba
la sukuno ini bang ide ka wedan mata parti ide ki no tu lani ide ki nong yalam bakla ya ki pai ba batunta teter mo dikata ngatai kalau ke bakla nama ba na on pi bala dadon kanu ka juduna lani ke tam jong kino politik parti di badan dekat apo ke MDA 1 mensua ngingi yang cemat ban voice out ban semua persak ya kita ki point kita ni semua ba kilong ki wang deh. Terang ni don ni haga ni ka election MP tu ada pernah iba ke social media platform ka digawe ke platform kepala keren bah haga beri ba kecil tempriang kubur. Ya ki kubur ki badairu ki doni ki kubur bomdairu ki doni. Jadi ke kubur apa kali ki pai ba ki semua ba kani ko bade ini ko bade sebut dan kata-kata ngi simba kawai kalau ngim kuat ban jengai ni pai ba ndang ngim lech ki pai ba ban snap ban sa score ya ke ke baki pai ba ki man ban snow halor ke jinji yo kan bi ka de hakane election ko da jongki wi party na ki tu bi la sani ni piswa kan juta hakane election ko da de dakam ni le kumi na suman ong ba na kay nga na kato kan di bisong na itu dulu pai ba na kali na ki kajin keren nyoki kalong ya ka momentane nilai suya kaya itong to sa party tama aga MDC ba ka election tingin dot ba kita kalong ka boys jongki mo bon ki balang ka baar ki ang mga kamyan mga umat non candidate na po konsorsa lala kalong MDC ka mo na sutu ka party ndai ha MP election ni tangul kali na baro like ni minang pekat milik satu kalong kita kira katukan ni di bang lap na karanjunga di wadi ba di ba di ba na semua nong bahasan itu MDC election ke bangwan nami iba kan nong kumalong kan election kan nong kumalong aki election ke bangwan no akan kita ba kasong hani mangin ayo kandidat bobet kandidat bobian bak mangin sepau di ba di kam di dua ni kita nak